čestitke za pobedu. Opet finale, kako je došlo do toho da u zadnjih sekundi ste spasili poraz i sad ste opet u finalu? Mislim da smo veoma jako ušli u drugom poluvremenu. U 10 minuta mislim da nismo primili gola. Stisli smo ih, stigli rezultatski, odlijepili se 2 razlike, ali onda je umor možda i došao na naplatu. Izgubili smo par lopti u napadu i primili dosta laganih golova, što je u stvari najjača stvar ekipe Kila. Ali eto, Laslo je zabio taj gol za izjednačenje i u nastavku, u produžetku znali smo da ne smijemo izgubiti ni jednu loptu i da moramo odigrati najbolju odbranu koju možemo. To smo radili i odvojili se. Mislim da ekipa Kila je pokazala svoj kvalitet i čestitam našim igračima tamo. Cijelu sezoni su imali povreda i sve, ali evo, mi smo možda imali malo više sreće i ove sezone nadam se da ćemo ići do kraja. Iduća utakmica je protiv Kielce, ostaje vam ta prepreka do trofeja. Kako protiv Kielce? Pa to ću Čavija da pitam, on to zna najbolje. Nema puno vremena ni za analizu, ni za taktiku neku, mislim da je on to već nešto spremio, ali nema tu tajni, previše znamo mi ekipu Kielca. Mislim da je odbrana ključ. Kao i uvijek, ako bude to zalaganje maksimalno, zabiti što više laganih golova i to je to.